Ki te poi tarawhiti nai nei, ki katoa ana te kapa rarau he hiriwa I whakaingoa tia ai e te kaiako hou, e Janine Southby I te rānei, I te Māori. Ko etahi o rātou, ia hu mai I ngā kura kaupapa Māori. Anei rā, a te o Kiwa McLean. He mene I te whakaingoatanga o rāua ki te kapa rarau he hiriwa. Ohorere katoa, engari he honore nui rawa kua tai au ki tēnei taumata, he moemoe anoku I te wai rimoku tauna reira hari kua au kua tai au ki konei. I didn't expect to be in this position, and now looking at it, I'm just in awe of where I've come, and it's just such an awesome feeling. Kua riro hoki mā te I ka whiro nei a Katrina Grant, te kapa e arahi, me te aha ko whakapetongoi e nei uri o ngā ruahine me ngā puhi kia eke ki tēnei taumata. Aha kua te kaumā iwa noa ngā tau o Maya Wilson, ko ia nei te wātua whākua whakamātau ia kia urua tuki te kapa, I te rānei kua puta te ihu. I played with her in the Pulse and she's come in leaps and bounds even over the last 6 months just by being in a professional environment with the Pulse and her training ethic and just her attitude has really stepped up another notch. So she's deserved this opportunity. Hei tā te pauako te kapa, he tau pōi ke tēnei, te haere ake nei. Maya's more of a holding shooter, so it's nice to have that variety and ability to grow that in her game. Tapaya at goal attack is certainly grown her game over the last couple of years and it's been really good to see her develop her connections and her ability to play different styles and with different players. Mō ngā tau e rua e whae ake nei kia he maharawanga mahi, ka tino uaua engari kia au nei ka tae maua te hiki ki te taumata. Mō nāia nei he whakangungu tonu te mahi a te kapa, kia māia ake ai kia rite mō te tukunga kia ingarangi, hei te rua te kaumā whitu o ngā rā, o here turi kōka. Te o Kiwa McLean, te karere.